hey rong bo pui te le nang ni kanu nau te ni lon som tu te ni za vai in ke point che vai ka buk sewa meri ni lon khilai khan ahun to bi khardon nia thu pot le mi soi theyang mi zo tong te sap tong te point sei nual la tia ima thu soi tu pasari anom don ti kha ni fil lo re anu number tu ni present do thei har takani tin zari na isoi nga naktuk jing kheng ni so yang po min ti lo boka naktuk kheng ka soi do tlat mai ka khia nghe à ole nè hành lý cái bối sao về vô cả har san ka ra kan om mani chungin karing ruin thil tom ta ka ngai to ve a sa trong tên ka ngai to vô ka mi zo trong tên ka ngai to vô ka ti chuan ka pau nuai do ni sa trong ka karing ro lom hai ber chu the madness of communalism ini nam le nam chi le chi pol le pol party le party in do na le in hir ho na hi avan at thak tak em ti kha karu ro hana lian em maya zala kan thu sei tu ho sal zong zong to khan kha an ron address de vekin ka pia directly in mo indirectly in mo karu ro lom chu heng zong zong hi eighteen nge alo damang eighteen nge alo damang ti hi kering ro omani adam doi om chunchula li so krista christian sa kwa hunting donila khovel history in christian na ringo ta hi chuan in rem na om lo ni ti min fi chiang takin in do pui voi hi khovelin akal tlang to Christian ram le Christian ram in do ne tlat Ireland a Christian te le Christian te arin do tlat chu vai Christian na a ringot po hian sa khua na a ringot po hian in rem na om lo ti ko polan mi lo khiu to FSC bung ni chang song pali song panga khan ama chu kan in rem na ani sia ani chuan in tai na hilti turate thupek dan om chu ati sa ati bovin pol di te chu pum khata asiama ankar pindan na bang chu ati chima churi chuan ama chuan pahi te chu mi hing thar pum khata siamin in rem na asiam theyang in rem lo te heta hen a soina context chu juda te le gentle te chungchang a soina ni maro se hemi principle hi communalism a hian zukman angai ni nam le nam chi le chi ti na hian ti ko te ti bung som pasaria athani khuwa ti ko polan thu sei khan bulmun khat vekin siama an om na ram ri te akham sakati mun ram ri om na tur the pathiani min ruat saka ma se chu ti chungin bulmun khat vek kan ni ama tangat suak vek kan ni tuna hian meite le tribal tiang lek lek te pon kan han sei chang au mani mai thea ma se ka local mal loka LPS news an report kha angai nong ka ti khop mai lokir chia airport an interview pa khan kan chung kwa chu kan then om meite te na min tom tira an nin min humanity chu wangin meite versus tribal ani lo he thil hi nichina kan se tu ma sa te na se khan Krista le setana indonani ti hi kan chian ngai ni spiritual warfare ani amman ro te chu tu te mong lo chang ani mai chu wangin zana han kan ngai tu na hi tle min ti zau zual zeli lo ti hi kan ngai tu de lek ani no ta ga chuan indo na hi
eden huana tanga roin chanani pathian in heti hian omro u ati ang du lovama ni a ro ran rela an du zonga an lo ta khan in pu mo na lo theng che ku jung chala in ko na lo theng che a ko pui o mi a siam sak thiu dang zong zonga ko pui o mi om lo a ko pui o mi tak anak ru atanga alak chuak kha hei hian mi pe lo mati adam khan pathian du lo zonga an lo om chia khan in pu mo na le in hir ho na aron chanani ani la in asoi je la rule hi lo mati chu a origin chu rule ni adam ale evi inkara in ngei lo na in pu mo na om kha abul chu rule ni ti kha chiang khop mai chu chu khove la hian kha sual chi tu kha alo lang chau tar se la ram le ram en dowa nam le nam an en dowa ke di zinga mai po chu in do na bo ruak chú in đầu nó thảo chuan min ti boy re chi le chi ti te te trong le trong ti te 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 aron manga zo le vai te chang in aron manga zana yan ka soi du chu ko khan po le pol po hiam mang hei a huat thala om e ne mani zanena yan rem na le muan na thu cha kan soi don chuan hei zong zong a hian sual atelani ti hi kan ngai tu turania chu chu kan pom turin khang zong zong kha kan pai thangam turani ti chuan kan soi le thuak thuak thanga thu thung lui mo a thil ngai tu hi a ol khok mai amaro chu thu thung thar mo in thil ngai tu angu anh tiếng nghe kan lo pai so chuan a ti kha ni sina u denison doctor denison ron sai thuak a mid aya mid ha aya ha an ti tin se to ma thai bunga ke ro chuan a ti mai ni mel ma te trong trai sak ro mel ma te in mangai tu ran mani chung te chau in mangai hian mani thenom te chau in mangai hian farisai te le khaziak tu la ka enge in lem chong ri chu wangin I biang le lama an ben chu chuan le lam po do chu mi chu tiang ti thei nat lu ka power sang hi khovela om lo re chu tiang ti thei nat tu lu ka power sang om lo Mahatma Gandhi khan a fe ruai non-violence in British Sarkar ro milutu kha anam chuani Vijay Lakshmi Pandit afui na chu achung te zinga achung te nang khan in reu no nan thuk ta kan nei ti ya kalla thu phawa choi na ngai dam badi lo I ngai dam ma chuan nang ma khai dam lo phang ti chu wangin thu thung thar mo ta kan ngai to chuan mel ma te ngai dam thei tu a sak na pek kan ni lali so krista a sak na pek kan ni chu wangin kan nam khang khang anga kan om te tong khang khang kan ni te mang zela amaru chu tong khang te kan manga tu na po tong khang khang te kan han soya khang kha kan ti zelang ma se tong dang mang te kan musik ani chuan communalism ma kan lut ti nai mizo rampo mizo nam angin kan ram ri pathian na min lo rin saka chuan kan omang min ron ti boi tu nom chuan kan in vengang amara su midang te musit na kan nei chuan communalism ma kan lut ti nai hei hi abul chu sual ania eden huana tang khan ain chanai tin kan soi le du pakhat chu zona bung song pathuma lali son thu pek thar ka pek cheu hi in mangai ro te in ka mangai cheu hian in mangai ro
nang ni in mangai chuan mi ten ka zirti in ni ti an riang zo na thak kan in tia zo fa te kan in tia Christian vek kan nia kan in mangai ti kan in zo po poi mo khop ma zai na hian ni chena kan la kan saklai khan tle min karil ruwa reservation kalo nei dewa lalpa athani ti te kan hansa athani ku ma se tu nan kan unau tuar tu te hian tu na tak hian lalpa atha ani ti thei din huna anding lo mai the a har sa em eng tin nge I inan hal sak cha I chung te an tha sak chelai kan lalpa hi wat mi ti the an rin na po ang hin dot to tang ti hi ka ngai tu a chu wang kan tong trai na te kha a lu mani ta tong trai na ber chu an rin na a hin lo na tu rin lalpa hi atha ani tin chak takin puang thei ri lo ma sela lalpa sam a hian kan munem maya an mangane ele ti ngai nan fier lo lai point tong trai ngai nan fier lo lai point pathian an au tho lalpa kalama hen beng chi ta che lalpa tho ta che har ta che minun ngai sak ta che anti lalpa kan au tho khatiang ta khan lalpa hi au se ti hi ke ka tong trai na ki pakhat chu ni veng ti kha kan soi du a mun thil tam tak sei na hun ani to lo ti khia a mara chu tiang buai na kan han to te hian I in ngai tu angu lali so thu pe ang hian ke ni ho hi kanin mangai tak tak covid lai kanin mangai ton na aron lang na sakhop man ma se atok lo har sat na awanga ti khom lui ni lovin lali so Christian min tur sakna kan fiat to na wang hian in mangai ton ze lang u hilammi solammi helammi ti lampang ti mai te anni chu chu mi ko khan chu mi pol ti mai te hian kan thim lung hi kai huai to su se khoya po lalpa Isu Krista mi te chu kan u naw ten ni kan rong bol pui ten ni ti ngai tu na hi ke ni zofa Christian te jinga hian lo lian zel sela tin chu mi atang chuan mi zong hi bulmun khat kan ni ti in thria mi hring tung chho lo piang to khot chu pathianin ama an na le a siam vek an ting e ti kha heta ni china te bo te ti bung song pasel ga ron sei za ba khan khatia pathianin da khan thia min da khan thia na chan chu pathian an zona an dapa an mumial na turin ani mani namzia anga pathian kan dapian pathian kan mumial na turin minda hangani chu wangin me de ho point lal Krista hi an humeka engem moza tin an muto a adang te pon an lam hu zelang tin ke ni a muto tu te hian eng tin nge kan ti po atang po hian eng tin nge ni ti ko te thiu ti kan chiar chuan a bung ti lam pang kan chiar chuan pon lam mi te ngai na tin pon lam mi te ngai sanin ko khan ha sa chu an omani an fellowship kha athat wangin an zinga tel khan cha kan chu kan om dan tu rani ang ti hi ka ring chin ani ole chu ka thu cha han sei du ve chu ania I think those of us who do not understand Lusei very well can understand the substance of my message today. The sin of communalism, the madness, the brutality, the cruelty that is there is originated from the sin at the Garden of Eden. It is because we chose to disobey God's command that all these problems have manifested in our world today.
And this will be overcome by the power of our Lord Jesus Christ, by the power of the cross. If everybody is under the power of the cross, if everybody understands what it means to be a follower of Jesus, a disciple of Jesus, then peace will come here on earth. Peace will come here in our community. Peace will come in our relationship with one another as individuals, as communities, as nations. That is what we are looking for. That is what we are praying for. That is what we are working for. May God bless us all. Amen. Trong trai Ola pa kan pathian kan padu tak vanami zanina keni ho hian elai hian hun kan lo manga ithu charo pui tak te kan ngai tha I fakhla ro pui tak te kan sa ho I hne kan thin lung lei bo in kan lo trong trai he van ne na le mal som na min pe ka wa hian lom thu kan sila che nangin min zir tir la kan thil ton te atang hian keni nangma hung si tu te le nangma ring tu te kan lo pa Isu Krista thi sena lei te hi tu ma in hothei kan ni lo in hotur kan ni lo in pum khata in mangai ton tur kan ni ti nangin min zir tir nan tu lai kan chunga thil lo theng te hi nangin man ruwa min man sakla ke mani in mangai tona midang te nang ma mel ma te po mangaya an hne na I chan chin tha na sa zo ka puang deu thei tu poi ring tu te min ti chak zelang che kalol pa Isu Krista mingin kan dile. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship and empowerment of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen.